Consciousness of God Ministry. Programu yetu siku ya Jumamosi saa 2:30 na marudio ni Jumapili saa 1 asubuhi. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye, na atakuwa kama mti uliopandwa ambao uzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Gagwitia kirema kia Mount Kenya mwanka pointele nana iria irimita ngirinya magana kenda ja mirongo enana na itano kuma level ya area. Peaks Hotel 5 kuma level ya area. Peaks Hotel Nanyuki ere kilomita 3 Nanyuki ere kilomita 3 waki mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki. Umite bwa waki mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki. Umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@peakshotel.co.ke na website ni www.peakshotels.co.ke. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory lingi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ya kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwangingi mbingi orowici. Tubwetha cia ita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Urimbo majani, urimbo kawa, urimibo igwacini tobinge biminge. Ntukwa narua tugategera gitunda giki otoro gukiona aza gitunda kia nyanya. Betegeria mutegeri wa Ameru TV na Nkoroki mutegera mubango jo murimi umuma todura tukwatanira na murimi wetu ntukwa narua atutaririe ura mtu ambageria kwanda nyanya ura etagana cio na muthiene kinya kwendia nyanya hizi benderia ntobeko. Karibu sana ndani ya mubango jo murimi umuma mbambetaga Dennis Mutuma. Twe najo juno ntobwa urimi bwa nyanya nkiendaga kuboni ora nyanya chirimagwa kuma mwamberio mwanka mwisho na karibuni sana kigire pindi yetu. Alright. Karibu sana murimi wetu ntukwe narua. Tukiamberia ngategera nkona waandite nyanya muno aja. Pengine tuambe from kitambo wambererie urimi bwa nyanya imtije kadri inyanya wambererie niyo ire mbere kana kwina gintu kingi wambererie akyo urimi kabisa. The first time wambererie kurema yarire na imbi wambererie nyo kurima ko ndi na mai hanku yes etawa stanley endete kurima muno na munda ogwe chora umba kuthithio gatinda kwa mbamba na ndi irio ndarimire nja wetunja tinaja nsiariri kuma nkubu please ndeja kuritana naje uju ndaritana ka skuru ndi aje uju anjo komborete imunda jwa ikemwe na aje uju niondi maga ndauma chukuru ndauma chukuru ndeja mbijaga aje uju ko utako tigene na ngoge walimu ali this is my part time yes bado professionally ndi mwalimu niditana gatwana. Alright. Yes. Karibu sana tuambire nande nake urimi boki mereke nyanya ukweza otegera ona
kwina need kana nuko batara kwambia kurima kwina kurima into bibingi muntu narima igwachi muntu narima mpoka sukuma nambi ugo turona urimite nyanya imbi tumire uga oni ndenda kwambiria kurimaga nyanya number 1 ikemera ge kweja ka time ikemera ge tiomba gukutheka for long time nontu ajo nditaga ngugi 2 hours ndauma cukuru mbejaga ajo 4 na gwikinya by 6 ethire nyanya ngukundagia roji ukejoteka ajo na nditu na nyanya almost 1000 seeds plants na ndeja ajo mbejaga ajo 2 hours na kwithira 2 hours ngetha ndi ukundia nyanya ijiroji nyanya chionde nontu iroji rwa gwikira na gitina arafu nande ngugiji ingi chionde jana arwi Saturday no kuona bwambithira nkioga kanya na nande ngugiji yonde nkubangite kumirita na arwa ithire mbenya nande nkija next week igwikira roji na kugira ki so tika uge ngugi kwenda ikwenda o that kanya gaku gakaingi sana ikwenda attention mo ite kwenda kanya gaku gakaingi muno no uthithie ugitaga no kijaga ko ruga muntu no ari menyanya ari ngugi nengi no